So abayu kuma kramfie du ne din de Angel akua kisiwa yeboa na aba beto dwa se enei owura bia wonu anya mfie aduanan kwabna labi asese akra na manne wato anana no nsiedo ya arahusem yesi ewo hene kura wo Kwawu West mansimu ewo Premtobre ni akwasi dwamana hwehwemu a woyeye no na ebeto dwa se kwabna labi enyamfie aduanan na dwuma woye ne se owofufuo na wosusu se Angel amakesiwa yeboa ya wogina class 3 no wato abaye yi mona ewo ohene yakura ya ewo esubone reelsa ewo enkoko na Kwawu West mansinimu ama akodayi ahwere no nkwa amane boni ene amareta ya oya akodayi maame etwetwe nkomo na wo kire mu se lebayi ko school anopa no woche na wanti bibia kwesi se saare husemi ebeto nanim nyamane boni etwetwe nkomo no wodi tu dwa se wakobo apolisifo amane yenhwe obane nra na okọ school Ano no pamne na no ojale yesu okọ school no fie na mtete ase mbana wuda obe ma bida okofa ne ko school okofa ne free school mu ana den and papa mintimi nkyere abrante no ne di nkomo ana one ne eye den onini ne nkomo bia na kwada no ko ye den one den mu ho and papa meka se metimi a kyera na meboa mintimi nim kwa mba no fa so a okoda mu ekura me yale yamti anu se yase mbana wuda be madam ampa mi dimika me kwere so tu nu wuda da mu a polisifo nyina abawo nana ya eya akodayi enana ono so eni amane boni etwetwe nkomo na ya pana kola na wu yekomu ni yasi papa na repu ni amana wu ye mane so ye ko police station ye ni ko my ko ni ampa repu ni ta kola na de wo mochi wo my ye ni fa asem no no papa na fe ko na labi na ni fie mu de se me ya na ka fa ya o